ongi etorri danoi eta barkatu eragozpenak. Gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri emango dizuet eta horrez gain astero egin ohi dugun bezala COVID-19 gurean dugunetik tamalez, hildakoen familiekoei gure gertutasuna adierazi nahi diegu, gure doluminak Foru Aldundiaren izenean, eta noski COVID-19 ondorioz bestelakoak jasan dituztenei, alegia gaixotasuna, gaixo daudenei gure gertutasuna adierazi eta bestelako kolpea jasan dutenei ere gure gertutasuna eta maitasuna. Izan ere momentu gogorrak bizi ditugu, momentu gordina bizi dugu, ez da momentu xamurra, baina Gipuzkoarrei eskatzen diegu dauden neurriak betetzen jarraitzeko ahaleginari eusteko, nez eta jakin gogorra dela, baina ahaleginari eutsi beharrean gaude, izan ere gutako bakoitzaren esku baitago guztion etorkizuna, eta hori behin eta berriz esan beharrean gaude. Gutako bakoitzaren esku dago guztion etorkizuna, beraz ahaleginari eusteko eskatzen diegu Gipuzkoarrei. Hori esan da, bi gai azpimarratu nahi nituzke gaurkoan, Gobernu Kontseiluan jorratu ditugunak, alde batetik telelana, eta bigarrenek Gipuzkoako Foru Aldundiko baliabidetan dauden egoiliarren egoera eta gainontzeko erabiltzaileena, gizarte politiketako partea, ohikoa den bezala. Lehenengo puntua beraz, telelana, badakizue, behin eta berriz aipatu izan dudalako, COVID-19 estanda egin aurretik 16 lagun genituela telelanean, Gipuzkoako Foru Aldundian, kontuan izan 1.800 langile dauzkagula, horietako asko eta asko ezin dute telelanik egin, behaien lan izaeragatik, alegia suhiltzaileek, edo errepidetako zaintzaile, egoitzetako zaintzaile eta bar, horiek ezin dute telelanik egin, baina bestelakoan 16 lagun genituen telelanean, hori lotuta zegoen kontziliazio neurrietara, bestelakoan ez. COVID-19 gurera etorri zenean egun batetik bestera 900 langile etxera bidali genituen lanera, sekulako erronka izan zen, antolakuntza aldetik Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du inoiz horrelakorik izan, eta erronka horri eutsi ahal izan genion, besteak beste, erakundea bera prestatuta zegoelako eta bestetik ere langileek sekulako lana egin zutelako. Beraz, guztioi esker, guztion lanari esker, erronka horri eutsi egin genion. Baina, jakin badakigu, tramite administratiboak ere etenda zeudela, beraz, etzela ohiko egoera bat. Baina edozein kasutan, zerbitzuak ematen jarraitu genuen, eta besteak beste aipatu nahi nuke, Ogasunean nola errenta aitorpenarekin jarraitu ahal izan genuen. Hori Gipuzkoarrentzat funtsezkoa zen, eta zerbitzu hori eman ahal izan genuen oso baldintza gogorretan. Etxetik lan asko egin zen, eta hor, baliabideak alde batetik informatikoak, izfek sekulako lana egin zuen, eta horren aitortza ere egin nahi nuke, eta antolakuntza aldetikan erronka handia izan zen. Hori bukatu zen, irailaren hasieran, kontziliazioari lotu egin zitzaiolako, orduan luzatu egin zen, naiz eta lehenengo olatua ordurako bukatuta edo zegoen, eta ikusi genuen jakinda Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizunari begira, lan egiteko modu berrietan sakondu nahi zuela eta tresna berriak ikusi nahi zituela, pentsatu genuen bigarren esperientzia bat ere egin genezakela. Hortaz, eskaintza bat egin zitzaien langileei, horretarako aukera zutenei, eskatzeko telelanaren modalitate hau, mistoa da, alegia 3 egunez etxetik lan egiten dute eta 2 egunez Aldundian daude lanean, eta eskari guztiak aztertu eta noski zerbitzua ere lehenetxiz, alegia zerbitzu egokia ematen jarraitu behar dugu, modalitate misto hori abian jarri da atzo bertan. 205 langile dauzkagu etxetik lanean, 3 egun etxean, 2 egun bulegoetan, eta beraz, esperientzia eta proba modura hartzen dugu hau. 16 lagunetik 205 lagunera pasatzea telelanera, horrek eskatzen duen antolakuntza eta zerbitzu egoki bat ematen jarraitu ahal izateko bermearekin, benetan erronka handia izan da. Erronka handia, antolaketa mailan, baliabide mailan, eta horrek ere noski eragina izango du langileen arteko harremanetan, eta baita erakundearekin duten loturetan, eta beraz hori proba bezala ere hartu nahi dugu. Ea ze emaitza mota ematen duen. Departamentuka datua nahi badezute, ikusita ere Ogasunak dituela langile gehiena, Ogasuna da telelanean langile gehien duen departamentua, 75 lagun daude Ogasunean telelan zerbitzu mota honetan, ondoren gobernantzan 31 langile dauzkagu modalitate misto honetan, gizarte politikan 29, bide azpigituretan 16,
kulturan 12, mugikortasunean beste 12, ingurumenean 11, 10 ekonomia sustapenean eta diputatu nagusiaren alorrean 9 lagun. Aipatzen izuen lan egiteko modu berrietan sakondu nahi dugu eta hau esperientzia edo proba oso polita izango dela ikusten dugu. Helburua zerbitzu ona mantentzea, langilei ere bestelako formulak eskaintzea eta hori guztia uztartu eta etorkizunerako modu berri horietan sakondu. Baina hau elitzateke posible izango funtzio publikoko langileen lanik gabe, benetan askotan atzean daude eta ez da ikusten zelan egiten dute eta nik bai benetan aitortza egin nahi nieke, ze horrek antolakuntza maila handia eskatu du eta koordinazio maila handia ere gainontzeko departamentuetako teknikarien zerbitzuekin hori guztia koordinatu ahal izateko eta zerbitzu hori eman ahal izateko. Bestalde zerbitzu orokorretan baliabide informatikoak, ISFE bera, tresneria guztia martxan jarri. Eta, lehen osaten izuen bezala, departamentuetan balorazio horiek egiten aritu diren teknikarikin. Lan hori benetan eskertu nahi nuke. Horrez gain, ere aipatu, ze askotan ez dugu esaten, eta nik uste honi ere garrantzia eman behar zaiola, ikusita COVID-19 oraindikan gure artean dagoela, eta nola, prebentzio atalean ere lan handi bat egiten da, jarraipen estu bat gaixo daudenen inguruan, eta baita gaixoak bere gain dituztenean. Hor badakizue inguruan edo etxean gaixo bat balin badago bajarik ez dagoela, eta orduan prebentziotikan daukate sistema bat, protokolo bat ezarrita zerbitzu orokorrekin eta funtzio publikoarekin, eta ezarrita daukagu sistema bat etxean horbaitik gelditu beharra balin badauka inguruko bat zaintzeko, berehala ordenagailua eta tresneria iristen zaio etxetik lanean jarraitu ahal izan dezan. Eta hor, badakin nire departamentua dela, baina nire jendea ere bada, eta nik benetan aitortza egin nahi nieke. Departamentuko langilei, funtzio publikoan, prebentzioan, zerbitzu orokorretan, ez da ikusten, baina horrek sekulako lana eskatzen du eta sekulako koordinazioa. Eta etxean gelditzen denean norbait hala behar duelako, 2 ordutan ordenagailua dauka etxetik lanean jarraitu ahal izan dezan. Ez da erronka makala izan, baina benetan ondo lan egiten ari gera, eta gure langileak zainduz alde batetik eta bestetik zerbitzu on bat emanez. Eta benetan aitortza hori ere egin nahi nuke justua delako. Bigarren gaia, gizarte politikako partea ohikoa. Ikusita zenolako egoera daukagun kanpoan, Gipuzkoako aldundian ditugun baliabidetan, adinekoen egoitzetan hor daude zaurgarrienak, gure baliabidei dagokienez, pertsona zaurgarrienak, momentu honetan 56 kasu positibo dauzkagu Gipuzkoako 7 egoitzatan. Abuztuaren 11-tik hona, gogoratzearren, 153 hildako izan ditugu tamalez, eta sendatutakoak, eta hor ere azpimarra jarri nahi nuke, 619 izan dira. 619 lagune Gipuzkoako egoitzetan gaixotasuna gainditu dute. Hori ere azpimarratzekoa bada. Langilei dagokienez, egun 56 langile daude diagnostiko positiboarekin, Gipuzkoako 28 egoitzatan. Hor ere, azpimarra jarri nahi nuke, zenolako ahalegina egiten da, naiz eta langilea gaixo egon, egoiliarrak ez gaixotzeko. Horrek adierazten du zenolako ahalegina egiten da, babesari dagokionez, egoiliarrak babesteko. Gaur arte, bigarren olatu honetan, 521 langile sendatu dira behin COVID-19 eukita. Gainotzeko baliabidei dagokienez, eguneko zentroetan azken astean 4 positibo atzeman dira, desgaitasuna duten arreta zentroetan 9 positibo atzeman dira eta 886 plaza dauzkagu, ohikoa det kokatzearren. Gizarte inklusioan azken astean positibo bat atzeman da eta 417 plaza dauzkagu, adingabeetan positibo bakar bat atzeman da 400 plaza dauzkagularik, eta hori guztia posiblea da besteak beste PCR proba asko egiten degulako, diako profesionalekin batera, 97.918 PCR proba egin ditugu gaur arte, joan den astean 6.828 PCR proba egin genituen egoiliar eta langileen artean. Hoietxek dira beraz, azpimarratu nahi ditudan gaiak. Gazteleraz laburbilduz, 2 asuntos que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy.
primer asunto tiene que ver con el teletrabajo y el segundo con el parte habitual de política social. Teletrabajo, en primer lugar, es la modalidad de trabajo mixta que hemos ofrecido a trabajadores y trabajadoras de la institución. Desde ayer hay 205 personas trabajando en esta modalidad. Como saben, la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene como objetivo, entre otros, avanzar en nuevas modalidades de trabajo, en trabajar de una manera diferente, sabiendo que antes del COVID teníamos a 16 personas trabajando en esta modalidad, hemos pasado a 205 personas. Es un reto muy importante. Tenemos que seguir ofreciendo un muy buen servicio en la Diputación y, al mismo tiempo, también trabajar en nuevas fórmulas de trabajo y cuidar a las personas también. Por lo tanto, creo que tenemos un reto importante y estamos dando un salto cualitativo más que importante en la institución. Partiendo de la experiencia que tuvimos en la época del confinamiento, saben que de un día a otro pasamos de tener a 16 personas teletrabajando a tener 900 en una situación diferente, puesto que los trámites administrativos se habían suspendido, pero queremos aprovechar aquella experiencia para dar un salto más, como les decía, y avanzar en este ámbito de nuevas modalidades de trabajo. Insisto, como les decía antes también, que hay muchos puestos de trabajo que no pueden teletrabajar, por ejemplo, bomberos y bomberas, camineros y camineras, personal de residencias y demás personas. Pero hay muchas que sí lo pueden hacer y han tenido esa posibilidad. Esta experiencia, por lo tanto, empezó ayer y terminará el 30 de junio, para luego empezar con una nueva etapa en la que analizaremos, evidentemente, cuáles son los cambios que ha supuesto esta nueva modalidad de trabajo. Y, por supuesto, no querría terminar sin agradecer a todo el personal de la Diputación Foral de Guipúzcoa, tanto a las personas que se prestan a esta nueva modalidad como a las personas que han permitido o que han hecho posible que esto pudiera seguir adelante, empezando por el Departamento de Gobernanza, desde la Dirección de Función Pública, Servicios Generales, IFE, porque hay muchísimo trabajo detrás de todo esto. Evidentemente, colaboración muy estrecha con cada uno de los departamentos para hacer valoraciones de los puestos de trabajo y también a todas las personas que también en prevención actualmente, a todas las personas que se quedan en casa trabajando porque tienen una persona a su cargo, hay un protocolo establecido para que puedan seguir trabajando de manera inmediata desde sus domicilios. Por lo tanto, agradecimiento a todas estas personas. Segundo asunto que hemos abordado en el día de hoy, como es habitual en los consejos de gobierno, hacemos un repaso también al parte de política social, que es uno de los temas que más nos preocupan en la Diputación. En los servicios que ofrecemos en las residencias de personas mayores, 65 residencias, 5.425 plazas. Tenemos a 56 personas con diagnóstico positivo, residentes, en 7 residencias de Guipúzcoa. Por recordar, desde el 11 de agosto hay 153 personas residentes que han fallecido con COVID-19 y 619 personas se han recuperado de la enfermedad. 619 personas residentes que se han recuperado de la enfermedad, cosa que también quisiera subrayar. En el caso del personal trabajador de residencias, tenemos a 46 personas trabajadoras con diagnóstico positivo en 28 residencias. Y desde el 11 de agosto hay 521 personas trabajadoras que se han recuperado de la enfermedad. En el resto de los servicios también tenemos algunos casos puntualmente con diagnósticos positivos y, evidentemente, estos diagnósticos se conocen, entre otras, porque hacemos muchísimas pruebas PCR en colaboración con profesionales de la DIA. 97.938 pruebas hemos realizado hasta la fecha y la semana pasada 6.828 pruebas PCR entre personal residentes y personal trabajador de las residencias. Es un esfuerzo enorme que se hace continuamente. Bien, esos serían los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, erantzuteko prest naukazue, alduan, enian. Bai, kaixo egunen. Egoitzetako txertaldiaren amaiera espero zen otsailaren erdialderako. Gero aurreratu zuen Maite Peña Andereak diputatuak oso gertzanago otsailaren lehenengo aste honen bukaera aldera. Baldakazue data finkorik noiz amaituko dezuen txertaketa, batetik hori. Bestetik zenbait egoitzatan dagoeneko bigarren txertaketa ere egina da. Ez dakite horren ondorio onuragarria somatu dituzten dagoeneko edo oraingozuko hitz egiten. Euskaraz da gazteraz, mesa.
Txertaldia printzipioz aste honen amaieran edo aurre ikusten da, baina bai azpimarratu nahi nuke normaltasun osoz egiten ari diala. Txertaketak egoitza guztietan. Beraz, zentzu horretan nik ez daukat orain kopurua esateko zenbat egoitzetan egin direan eman dian bi txertoak, baina bai azpimarratu nahi dut normaltasun osoz eta ritmo egokian egiten ari diala, ematen ari diala txertoak. Hortik aurrera, egia da, behin bi txertoa jarrita eta 10 egunak pasata, guretzako lasaitasun handia izango dela, jakitea gure egoiliarrak eta gure langileak, behintzat 85% horretan, immunizatuta egongo dirala edo, behintzat, gaixotasunari aurre egiteko, osasun baliabide gehiago eukiko dutela, eta defentsak edukiko dituztela gaixotasunari aurre egiteko. Beraz, beste lasaitasun batekin hartuko dugu egoera. Bai guk, baita egoitzetako langileek, egoitzetako kudeatzaileek, eta noski egoiliarrek eta beraien familiartekoek. Beraz, benetan itxaropen handiz ikusten ditugu datozen asteak. Bizitza lasaiago bat eukiko dute bertako egoiliarrek eta baita langileek ere. Ze askotan ahaztu egiten dugu, baina langileek ere egoera gogorra bizi izan dute eta bizitzen jarraitzen dute. Beraz, itxaropen handiz. Bien, en cuanto al ritmo de la vacunación, como saben, es un ciclo de 2 vacunas, se está desarrollando a muy buen ritmo, con todas las provisiones se están cumpliendo, por lo tanto, absoluta normalidad. Y decirles que, evidentemente, una vez que se hayan inoculado las 2 vacunas y pasado los 10 días en los que las personas ya pueden considerarse inmunes, al menos en un 95%, evidentemente esta situación se vivirá con alegría en las residencias, tanto por parte de las personas residentes como por parte de las personas trabajadoras como de las gestoras también, evidentemente con muchísima más tranquilidad. El COVID-19 seguirá evidentemente entre nosotros. Sabemos que, a pesar de que sean inmunes en un porcentaje elevadísimo, la enfermedad seguirá estando ahí, tendremos que proteger a las personas, pero evidentemente se vivirá mucho mejor y con mucha más tranquilidad. Por lo tanto, estamos francamente contentos dentro de la dramática situación que estamos viviendo. Antzematen da, egon dela oberako joera bat, hor badago teoria bat, aurreneko dosiarekin 30% edo babeste ote zen, badaukazue horrelako valoraziorik? Nik valorazio hori egiteko gai ez gera, zikloa 2 txertotakoa da, 2. txertoa jarrita 10 egunera immunitatea eskuratzen dugu, baina bai ikusten dugu kanpoan kutsadura maila oso altua dagoela eta aldiz, leheno esaten dizuen bezala, egoitzatan dauzkagu 56 kasu positibo bakarrik. Orduan, kanpoan dagoenarekin alderatuta, barruan egoera asko hobea da. Orain, egia da, askotan esaten dudan bezala, egoera oso aldakorra dela, aldatu daitekela egun batetik bestera, baina momentu honetan dauzkagun kasuak, badituzte sintomak, baina sintoma ahulak dira. Beraz, babes neurri guztiekin jarraitzen dugu aurrea, baina egoera nahiko ona da kanpoan dagoenarekin alderatuta. Horren eraginez den, hori oraindik goizegi da horretarako, baina egoera hau nahiko ona edo bada, datozen asteetan hobetzera joango da inolako dudarik gabe. Kanpokoarekin alderatuta egoera hobea dela gazteleraz ere esango zenuke. Conociendo cuál es la situación comunitaria, que tenemos un elevadísimo índice de contagios, pues la situación que tenemos en las residencias en Guipúzcoa pues es comparativamente mucho mejor. Tenemos 56 personas con diagnóstico positivo en una red residencial de 5.425 plazas, por lo tanto, comparativamente la situación es mejor, pero todavía el ciclo de 2 vacunas más el tiempo que hace falta para adquirir la inmunidad no ha terminado, por lo tanto, pues próximamente esperamos que la situación todavía vaya a mucho mejor. En cualquier caso, se vivirá con mucha más tranquilidad de la actual. Pero tanto como para decir que inoculada la primera dosis ya se aprecia. No, con la primera dosis no hay inmunidad. Se alcanza a los 2 días, a los 10 días de haber inoculado la segunda vacuna. Antes no. Respecto a los datos que ha dado de parte de la situación, creo haber entendido que hay 56 usuarios de 5.425 plazas.
46 trabajadores, ¿de cuántos en total? Más No tengo el número total de personas que están trabajando en la residencia, no lo conozco ahora. Si quiere lo podríamos mirar, ¿eh? Vale, Pero de días has dicho 4 nuevos positivos de 225 plazas, ¿puede ser? en los centros de menores... en los centros de día, el número no lo he dicho porque tampoco dispongo de ese dato, ¿eh? Los centros de día sabe que es muy diferente, hay muchísimo más movimiento que el que hay en los centros residenciales. Por lo tanto, dar un dato sería aproximativo tal vez, pero desde luego no sería real. Y luego de la red de discapacidad os he dicho 412 plazas y de menores 400, ¿puede ser? No, en la red de discapacidad tenemos 886 plazas y es en la red de inclusión donde tenemos 417 plazas y en menores 400 plazas. Beste galderarik? Ez? Bai. Bai, Zer irratiak eskatzen digu si nos puede hacer una valoración de los datos del paro. Bien, los datos que hemos conocido hoy, que serían en cuanto al mercado de trabajo, afiliación, 317.896 personas en el mes de enero, un 1,06% menos del mes anterior, 12.231 personas en ERTE y el número de personas desempleadas, 34.975 y un incremento del 1,57%. Evidentemente, pues los datos son preocupantes, ¿eh? En cualquier caso, la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el inicio de esta situación, está volcándose tanto en política social como en la economía y vamos a seguir por ese camino, evidentemente, también en los próximos meses y de ahí todas las iniciativas que hemos puesto en marcha. Evidentemente, es un dato preocupante, que nos preocupa y nos ocupa. Bai, gaur ezagutu diren datuei dagokienez, lan merkatuan urtarrilean afiliatu kopurua 317.886 lagunekoa izan da, aurreko hilean baino 3.387 gutxiago eta portzentaian 1,06ko jaitsiera dago afiliatu kopuruan, ertean 12.211 lagun izan ditugu urtarrilean, langabetuak 34.975, aurreko hilean baino 542 gehiago eta portzentaian 1,157 gora egin du. Beraz, noski datu kezkagarriak dira, ohikoa da urtarrilean, hori ere esan beharra dago, baina Gipuzkoako Foru Aldundia hasieratik dago buru belarri lanean, bai gure egoiliarrak langileak babesteko gizarte politiketan eta bestalde ere bai ekonomia sustatzeko, beraz lan horrekin aurrera jarraitzen dugu. Bestelakorik ez, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela. O en la propia residencia, en función de la situación también que vive cada persona, porque hay personas, por ejemplo, que tienen muy avanzada edad que por la razón que sea deciden también quedarse en la propia residencia. Bueno, pues hay diferentes modalidades, pero en principio nosotros lo que decidimos fue que en la planta social de Eibar y también en la de Ordizia, remodelada recientemente precisamente para acoger a estas personas, que eran las mejores fórmulas que teníamos, pero evidentemente hay algunas personas que pueden estar en el hospital o en la residencia porque se considera que es mejor que se queden allí por la razón que sea. Y a veces suele ser porque tienen una edad muy avanzada, y el cambio podría ir a peor. Aunque eso suponga que las medidas de prevención, bueno, pues se tienen que incrementar en aquella residencia, porque intentamos evitar que haya casos COVID en las residencias. ¿Listo? Bestelakorik? Ez? Orain bai, ondo izan.